ithugania tarirurire na mutongoria no ari nyangie mbeu mbithi. Wale ambao wanatoa maono yao pia yalingane na pia na sheria yetu. We cannot prepare a nation na vijana ambao wanavuta pangi. Na ule ambaye anatuambia vijana wavute pangi, wako Amerika wakifanya kazi. Hawako hapa. Ama mmeona akitembea nao vijana wakivuta pangi? Wako kazi, wakifanya kazi. Nkuruki ariuga nthiguru ya Kenya no yaragane buru watho tabubu bojete ukurukua. Ukichagua ngwataniro ya Bishop Angetere Chigembe na Peter Umulu ororeketie gukunurwa na gutwika Bishop Mweru Nteri watumiria baba bakanisa ya Global Abundance baugite kuri na gitumi kya kwithura kuri na there na kinya siasa cha there no kiri kuringwa bagitariria ati siasa iji kathira na Kenya bageta na mbere kwithura bari amwe tana bamuchi jumwe. Nicholas Chabari gatwecha. Peter Umulu gukunurwa na gutwika Bishop wa kanisa ino onwe mwekuru gwake gutwikithwa Reverend nikenda bathi na mbere na gutungatira amurungu umono nkuruki na bakunurwa bathi na mbere no chokia nkatho kiri babo nthe bakujirite imambura mama bakiuga bete yare kurutira murungu ngugi tukwenene no ntobwa mauta yuto eturirwa nikenda tukomba gwita mbere kubiri amani dene ya nthiguru yetu ya Kenya na kwithira tukwa mamlaka ya ukosoa muntura wonde withira aike nyume kia all human kana ora umba kubwithia untu bonde brabuthukia antu inyeuto kwawa na twirende ku confront any kind of an issue that is addressed to our people. Nandi na motha ya turwa mauta na choka tharimo na rombo ni bicho wabo ndo bakuyurikanisene na mapasta na kirinde kionthe ngwitigethaai ngwekete kuruta ni nene chokeria ngai nkatho no ntubwa ordination consecration yewe na arua na kira ngai boya no ntubwa kwita mbere otwongela no kegembe tukwendelea ukira ndene ngwe ngai agitani waku baire baba wa mwana athenjeri bangi ba murungu ibathire na mbere kuromba athere wiro ere nthiguru ya Kenya igitarira siasa. Bishop ari au consecrator wa atongeria nkuma ya there ndene ntheto ndaromba mno there na wingi ndene ya kipindi keturi nkuma ikipindi ka campaign turi kiongozi atithura kathurawa na kiongozi mbere athurwa ni murungu na antu nabo ba mwaka mauta kwa uginyoka rwira uongozi utumbo bona na tharike indi no na ntu wa mauta yara murungu akwiturite ku antu betu eitari ritite kithe kwiringi ngai aita twa kiongozi super in this country ya Kenya. Ni itare bono tukurantu bethe bana there tuthure kinya mutongeria uratukuminya atiri ate kumeneria kanisa no ndo mutongeria wena murungu ndene no komba kwa nthiguru yetu bubweya ura murungu wetu kinya we akethirwa akiwira cua Wero Juma Kumegebe North Beton Class Chabari. Murimo wa corona na ngarama indito yoturo ni bimwe bia bira bitumite antu baketha bari na thina indito cha kimathuganio bubu ni kuringana na daktari wa kimathuganio Tereche Mbushila Shivulimo. Daktari ujo augite mantu jani jatigirite kinya kuri na thina tiantu kuona mathina jango giba mungu gichao igikunya na biashara na boba gieta thara boka dha utumiri bonda wa Chiambogita kirendu mrefu hawana pesa ambazo walikuwa wanategemea mbeleni na mambo mengine kama hayo. Anytime kumekuwa na a downward trend katika economy pia iko associated na ongezeko la magonjwa ya kiakili. Na varia na vata ya uria uri na mathina ma kimeciria gukorwa akigwata urigiti utaro na wenda munene niguo avote gukorwa agicokerera muturire wake wa vau kavereri. Na focus yetu pia ni vijana na pia wale kwa jumla ni vijana from the ages of 18 to 40 kwa sababu wao ndo tunajua wao ndo wameathirika sana na dawa ya kulevya imekithiri katika mazingira yao. Wauguo nayo kanitha wanayo iri na itemi iria kugwatira andu ta aya mari na mitangiko ya meciria na njira ya mavoya undu umwe na utaro wa uria mangivota gukirira na gwitungata uria kwagirire. Ni tuli na andu aingi marahuthira drugs, ni tuli na andu aingi hopeless amwe ni moimire micii, ni tuli na andu maikare itai na kirigiriro na maundu macio mothe ni muturwa na muginya kanitha-ini because we are encouraging people waachana mambo ya drugs
nigetha mahote gukuria mitore yao. Na varia thirikari iravoya gukorwa ikithondeka mathibitari makiria magutangikira arwaru a mitangiko ya meciria, undu umwe na kwandika marigitari aria mangimatethia itakuriganirwa ni kuvecana utethio wa guonthe uria urendekana ni thibitari cia andu kiumbe ta ino ya Serenity Homes and Rehabilitation Center. No ndimorie makorwo na mathibitari mega tondu uyu ni undu wikuo mahinda maya nigetha tuhote kumateithia. Undu ungi no hoe thirikari ehe mandagitari mega magokaga guku. Bado no njurie angikorwo kwi mundu ungienda gu sponsor kana guka kwariria andu guku twi open karibu muno. Musi uyu ugakorwo ari kiguni makiria kuri ayuthi aria mathukangitwe ni utumiri wa ndawa cia kulevya. Ngiripotera Weru TV kuma mwena wa Njeru gicigo mbunge kia Mbeere Therero kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mwerekeri wa gikundi kia maendeleo wanawake Kanana Ntere ugite kuri na ugwa boru wa ria ro kuritetene mubunge wa Ekuruka Wira Mwangaza keja gutwika gavana wa Meru na mubango kana mugambo jo chomba impeachment. Kanana ugite gutino chore bwega katikati ka mutongeria uju na bangi na kuwa keja gutonya thirikari tita na mbere bwega na njirere batere ne ari ugite mubunge jo wa Ekuruka nyate uchore bwega na MCs na kwa thirikari ititithwa na mbere na njira yenjega. Mwandiki wetu watoto mukiri wa mithika na kunja njonto bubu na ndene. Egitenere siasa cio gavana bwa kaunti ya Meru cietete na mbere kuwata monki yotiere mweri yo mwaki kura iringwa mukaririete o maendeleo ya wanawake kaunti ya Meru Kanana Ntere na mbiriritie rwaria rwa kumbika kwa kaunti ya Meru chokera kithurano kio gavana nonto bwa itumike. Twatega tona kiraitu ena kiama tona we kiraitu ena MPs ena MCAs ena women rep no tikbate nabo ugategera babangi kwinora mutano cio rongi wa Nyambene.